ebuson for ahaye GC News mema obibia akwaba ahade latest and hot news enkwa era me de bramo anunti se wonya subscribe to channel dia bomode ase obe subscribe do be ya se obe click the subscribe button no na wabele notification no we ya sa new video bia be upload no when the first person I was sa ebeka sa video I feel we are no like video give us a thumbs up na fe share ma for so na when you be here na wo hu and somewhere ekoso e wo Ghana be mo hanum I feel ye hwe eye en sema abeto yepno so yenti eye sansemu ye ko sa report ya abeto dwa yenti Jubilee House sema gye atomu se ensema ame Franka Dane meka bia eye nokre na Asenso Boakye ene fifi mensa awia sister Barbara $50,000 a se da ben ena mo hwe ama omuetuya sister Barbara former NPP women organizer $50,000 no amano na mesanso drop more audios na yewe ye freno owu de dombeko na mema Ghana ni bia ahunu se NPP for ya akromfo a ene kwan se Ghana ni bia koto abama won December 7th elections a ede enemy na in the audio ubehunu se ampa Ghana for ya da nanso ye nan egu abonten. Breaking news from Jubilee House. Officially, Jubilee House a confirm Agyatomu se me Frank Adane adanse a mejina so na madana di ama Ghana for dodo na ahunu se Asenso Boakye fifi mensa NPP constituency chairman bantama na Akomea STC CEO ene Frema Opare chief of staff omu nyina ya akromfo na omo afanyansa kwan so awia sister Barbara former NPP women organizer USA $50,000 se die Jubilee House a confirm say me Franka Dane nsemi adanse amadana dibia no eye nokre na entokwa kese ena asi wa Jubilee House ho na enenso me drop some of the audios that is the part 3 me catch them say adanse no die bebre wo ho na eno ena ye freno se owu de dombeko krononti NPP for krononti na abre nyina me catch obi bia se yemfa nokore enye adwuma se de NPP for ni Jubilee House esi time Ghana for bebre na mo se Frank menko Ghana because NPP for bekun yet omo se nsema Franka Dane meka bia no eye nokore se wo se me boa ko Jubilee House na ko bisahwe ne entokwa asiwo ho na yehwe yi Asenso Boakye nuama ene fifi mensa ntokwa nso so a asiwo bantama constituency me di munchire mu nyina bebreo na mema yakwa akotie audio no se odo Ghana na opese Ghana tumpon a subscribe and share this audio na Ghana ni bia ni na ho na December 7th abato na yekwa akoto no yento abapa na yenyi opanimpa ma yenkoto abanyi akromfo te sei Ghana fo amwo bantama se dia make me boa mo me expose me Ghana fo amwo Jubilee House ho dia make me boa mo me expose me prosecutor na odi asem no o se ene fifi jitum se scan wadi bi fifi kofie ba de che o se bi ni ne ho o se ade na wonu mu nsem ye bebre sa eraba no kura ban statement and o se opa mun konsu enam ka che prosecutor na ansa na me free kuma se say wa me enko anto anko bodua me si wadi sika sei so se me de to no so a ho na ye tatahwe anto ade na ni kene ya o me enko etimiti ho na ma me ne Fred ano se fifi ene wo ka say ai adwoa na wo se ade ni tum na ma me ne se hwe adwoa na wo se ade ni tum na wo so wa hwe ska yi wa so man ka mun di asem wie no wa hwe ya wo mom na abeko because adwoa na na ye adwuma no eti na me ye adwuma no se mi mpo na medi sika ni nyina company ne de me beko court eye sika di a wudidi ye nti na me ko bi account ka me ko bi account ayede okay da bi na brase me ma ni sika wo hia me mama mani amre a menya asem se se dia me na adaw next week kura masa kokuma se min ni agro kura be bia me de ne beko na fe wo bedi girl ni sika ma wo ya wo betete me ne girl ni ntem sika no so wadi sika no
adwuma no so bra Stephen wa fa 1 cedi asem me ne nyina me de ma ho ode na koyeye wa fa 1 company kura ye register uti girl almost 350 million bra Stephen adai ye ko to gold ana adai Awesome. ana o jana num kire me ne babra no ti me dia me chini di sa me ne umienu na ye oni 10 On it, sir. e kan ko an go for wa di tu o musika nyeska ketwa Awesome. Hey, Fifi pa. Oh, wanyade. bra Stephen kuntan kwa chen me say You say Sister Baba Ghana kwa, Sister Baba on penny ma shakra. So who say? He says Sister Baba who say can Fifi ne di. Now we are bra Stephen me makoye adwuma. Sebi Barbara no bra Stephen me nim girl ni ye me na da. Oh you good oh. Ade akura no no de ma wa beka so osuro. Oh you say me na me discuss now. Come nim kwaya come de bekwa kotu obi anim so oh. Me ho akire me. Sika na ma use o ma me afe. Obeti ase. Oh you good. Sister Barbara de me kana sama. Mama no. Me say anra sister bi ka kire mo kuma se Barbara say hey. What if you chia your bonnet? Because then this one in terms say, sister, MPP ni. Or see another Barbara say, what if you chia your bonnet? Because Sister Barbara focus for mama obi abawalo na come na ko o no akwa. Ni nyina me ya we o bra Stephen ade a me se me ade again no nye aye me nka so nye ye me na ada Barbara ti we se ne me friend say e kom de me asa 1 cedi kra na wona phone so de bre me me hu no na me pesa me de me ha obeto no so enti obusa asa me mai sem se me mai mie no so na me mai 5 because me ma me yonko ba like am a bomb me out onwoka me see MPP ni lady bi ka chairman ra say Barbara say we defeat ye chia ye bone na wo so nya apotre ma me me na kasa nti mesrawo o de ayafra no obafa fa bibia to nkyɛn maka che oku se oku no nkasa na fra no obafa because Sister Barbara de bia me de hu nkomo de bia na obra say me wo fifi say na wo so ye e na Asenso no so ontimi nka nyansa sem bia because ne chairman no ontimi nka asem papa bia ankyere no so chairman no yen du quarter dia chairman bia ni mo na du quarter asem no wo quarter quarter dia chairman bia ni mo hwe me so bia obeti bia say Barbara no nsama me na me nsama fifi because fifi ni say wanya green card bra Stephen time bi obeti me akotena bush wanya green card Barbara sika na so no dia na me my underground investigation rough That time he is canon and all your green card. Barbara Sikana no de on your green card. Now who say girl we why now she cry no jama nyami nyami ntiaoka. What your blow bre. Barbara kunu ne de am say fifi no mpe ni din kurati. Me say that will be Ghana for obechina tu. Sao. Now I do fifi ye say Wontumi frɛ Barbara sɛ wo ho kyerɛ no amane wuska bra Stephen bebre si manim wontumi da Barbara sɛ Asenso peska sɛ wo boa wa hwɛ ate no opa akwa afaso agiska wontumi ba me fie e wakra ha sɛ Asenso koye program na Barbara mama ni ska no diska no ono ani organizer ne ka kyerɛ me say odi Asenso dia de Barbara sika bebre obajiska na me say hey chairman we are sure so dey come Asenso enso scan no a pocket wanyade kra no ka tire police ni ba ne say e wo say ye ni asem ne tenteni em famintu na police ni ba ne say o ka kire nso ondwene ne hu mom ondwene ono no ho ndi asem ne tenteni ondwene me ho okay aya na bra Stephen me ye nipa me nya nu hu me se me wo sofo obi okuma se enra
Asama asofo no ka kyerem se Barbara no na me buafo ano no. Obuafo no Ahu. Fifi no na ni sa me sensa check no. Me ka se me ndi hu yawa na me bua. Me de me nim se sebio. Sika no only ni sika no. Because ata ni enya adwuma no wa abrepo. Ana osio in case me ni ha na eto bibi abra. Me din kwalasam. Tinkwala o e ka se nya me ya bra me dwen ho o ina da ko Barbara no sebe de nipa ye meka Barbara ba Ghana me ne nam no nya covid last election nka me wu me hospital bill 40 million na girl ichina na nam no atua onye da biem approach ntum o de ba ya me de che nkrofo e ka ba miensa me ana me pam fraye No question mom de Easter Bible no you good. Good papa meka bua wa bua mo takwa ya. Jai na me so ukura wo de die so. Ga no nim ni omo oye. O cha wade ase ni ti ni ho. She. O ya de papa. O ya de pa because on ya do na me bua. O ya de papa ntina ma me pasa mu mienu mu bom. O na sika no. Munya mu ya ba akuna mu gi 50 home. Adwuma ne de ayasa wa stop because wa stop until wa stop adwuma no. Wa stop adwuma no kra. O fifi ti kuma se na wo ye kuntan. Fifi wa nya do kra se say no sister baba wo hu ne kwa bia wo mo. Wo hu ne kwa bia wo wo hu se ne kwa bia wo bia wo hu. So first na so asama fifi ni kaka Sister Barbara. No. Ebi o wuti say I Sister Barbara onya bo. Uni me wo baby uni me Barbara so na nam so uni me. Because ska no so. Tell us so Sister Barbara so onya bo tre ska no so. Aka bi na akọ 5 billion. Yes ka kutu. Bra. Yes ka kutu. Ntina ma ono so du baby na ono so asa ne buafu no. Ntina me bi ho ya me so metena ase. Bra, say, and no police ni ba no kura kan say. Say, scanner WSDC one. I was so mudi ni na ma Barbara. Afe Barbara je. Na scanner so ni sika na no wasama me. Na mso sama fifi. So on ti mi ma ni sika ankem. Nde STC o hwe sika hina o. O hwe sika hina o. Sika kasa akapa wo ho de. 3.4 billion. Me sure me check si ma 3.4 billion no. Ansana adwuma no ye bibi a friend of variation. Variation no adwuma no ase a delay. Nti ye dan a won di bi beto so. No kura bra Steve mi tuatua ho sika ma mpanifo no. Se de be ya o mu de kase beto so na ti atua ba bra sika no. Enya adwenbone na na wo mitirimu. Because me hu se fifi a discount bra. SCC engineer bakura mitimi to fun ma no. Because ono na betro final report okay. Sika na bia yemfa 2 billion to so. Yemfa 1.5 billion to so. Me na me yes ade ni nyina anka sika bia meka bia anka om de beto so. Ye hia ni se obema nipa no percentage. Okay. Because me ya imagine say e was a Barbara saka ni sika nyina wa SCC ho. SCC ho. Okay. Wow. Nti pani we ba jiwe ni nyina na me nim de me ye. Because adman na sa na ye no. Sa pepe. So when tua ho a nkofo so on be delay. Fifi kwasti so akose me poto SCC lawyer no say that frame. That 50 na nimu say me. Fifi kasa wie na papa no say. O ma anyima ya ma o mu nsem me di. Na sunya ne adwuma no me ye nti ne yesa de abrepo ma yen. Na oba me nye contract da. Na matimi akoye adwuma kama say ya. Sa adwuma na anye ya nko mu nsa ama ye biem. Komo sa mamu bio. Bra Steven, sika na tuatua Westis wonye sika keto awu. Ni nyina ne se de om de beto so na be ye kase. Okay. Enti fifi no hu se SCC wo mayi na firi me yi no kura wie ye me sa no poto. Awu fo sa sa na ni partner wi ase ye. Partner wi ase me ye. Me so wo no me ne be hwima so sa kosi se mewu. Ye nyina e be kwa koto apu. Me ne sa akwa. O de wa. That's me dey need agro. On your side. Me na that's me na say the oye sabio. Enye. I say wo say me ne get nta what this can be so abra Steven kan no kura. What you say e bi a betu kwa ka che ba abra say wo ye no kura.
sika ne say wo mo na bia nya abotre metua so say now say okacha Sister Babla say overall account no ama independent body no this can go on ho no obetua se scan so na kwasia da na fena me nim se sika wo ho a wo fa nya adwuma bia enti ade na sika na wo yie ni na wo ama o se so overall account no wie na se scan bi won ho a obetua se scan bi so wo so ho a wo obetua sika ne dia dodo na wo no aha wanya de asemi bra obi obati asemi anura bi o si any fifi kwa o kind different okay different Sister Babla okay different they say wani me na egu ase o sister any poto paper no lie nenu megu ase photo me na da sa na nipa ye nenu megu ase photo na me ma take risk asensan check amount e wo so hu se me ji wudi ye nti asama ba ebra saving kasa okay bia babra sika na bi dodo na wo ho kakra so wa adwa ho te bia wo de me yanya adwuma ni wie na wo de ye hu kwan e befa so bra saving bi bia kasa wo kasa bi bia wi ase kasa wa hu me pa cho kan wo kwa wanim na wo wa di sika na wo be ya gum so me si bia no da bia me bo ne bia mi dware kwa me de beje no ya wetre she wo de bra saving wo si mi nya abotre say wo ra na account na say sika no ho ha anu akasa obetua sa no kata Sister Babla say sika no so bia be du ho a wo so betua sa no kan nti yen twa na mo ra na account no yen hwe be bi sika na kodu account na ye be ran and bra saving me na da me my ready ada accountant no be frame me bia me kokumase na dia me na kan asa obi anti ase ne say chief no wan fasika ne bia anya adwuma o site ho apart from 62 million no de ma me no wanya hwe o site ho nti no account no obaye na account be na obaye Uncle bi na aba say e bia wa boka o site ho babra say me o mo ka bia ho asa duwa adman una oye ana me na be ye o ma che ade ko oye ho una obe ya account yo no ye fifi no be ye una obe ya ya so say obe ya akonta ono so ma kire ade kura sika na oyi bebrebe no o de ye o site o ma kire me because onye hwe wo eye tietia onye correct me say ma send this CID ni no number ama o me wi a mate na anwumre sha da friend ye friend amoakwata okay net wo de tie na asem say da no ye call pani nanim no me ka say fifi a diska no fifi so wa bom mu bosia obetua ade tie no wasa da ne na no o de nyam botre say ado hunahuna fifi hunahuna say so nim no so kase ska no ndi bia obobo de bia na da ba court me de snap ni kosia baba wo de bobo ndia yasi media bro she obosro so fifi wanya de kra fifi wanya de braste me sani ya de wanya de kra wanya de se babra no twa meti ankasa abre wanu no ho wanu no me see another sister MPP ni bi o say babra nu no babra oni babra din ko ma babra say we di fifi achi aye bone e wo se nko nya abotre na me a me di sika abra me bra say me nko ba bia wo ba Ghana na ka medi usika anya no asa wo che me because me na wo di sika ba ma me ye adwuma ni nyina chief ni hu se sika wo ho no ana o yisu na den sa na ya de madam pacha breme club mu me bo wa na ma de hash omro club aseme me ni agree na ukun okwa o da bi okwa station okolodu okay so okolodu ntimi si no wa we si no okay ana me tena ba bi awe club ka kansa na makofi na no asmane bra no asmane mi ni adwendu achi mewu enti no wunua no eye me ya baka che ne se onya abotre mate ye di abotre na edwa abo antatia aha na court asem na no police ni ba na ka o se e be che
Say kasa ye di asem na wiasa na waje ni sika ofifi wa 5 years kura na ye da so court. Omo ye ntentem, omo ye ntentem. So also omo ye ntentem, omo ye ntentem de anya ntentem sa procedure na ebe che. Omo ye ntentem. Also what to do so fast. If you also 2 things. By the use a bank for which you ebe che. Bank for more. Ebe che. O da ma test police ni number ma. Mate. Na be wa frɛ no why? Oh my friend. O test ma mo ko dey my friend no. Because Sister Barbara me person dey second sika no. Second sika no. It's kind of so. No kura ni se fifi no frɛ no kura fa bi. On. Sa na ni partner wi ase ye. Na wo fifi na kofa ni mia ba ma bi abeka company no. Me kwa ye adwuma no, ni mia na nsusu nya ne ho one day kura da. Why si hoda? Edu sika so dia wo ba beje. Me Sister Barbara, se me business camp no onye bia mama me bu mfo because obi onim ade a obeya mama. Onim ade obeya mama ntime sometimes Steven there when you men cash and channel. Because when say that bia no oboboa me. Hwe Sister Barbara me wo chim hotakra de o. Much me mbebe ko school abu supporters na me ma numu nso me yede yes nko afa sure me baba na Barbara na o ka kire obi ache o se na o te se me ma 5 a me si ma 2 na nko person adopt o no hwe o ma me ana nsensem we nyina me de me nyine boni ai ba de mpesam kire ne se wo anya abotre I said the mistake there obi atumi ye mistake ba Steven et se de abotre mistake there me to adwuma bia ni ho na o ma me nyewu sabe adwuma na me koye na me di bi kura na said o poto won chiri se edi bom ana me boa because STC ho na Akomea no me ko ana me che o ma de nti adwuma no oya o se wa ye ni ntem na ma ji usika sika aka wa STC we betimi atu aba abraka because engineer na di bi toto so engineer no so me record no se me nye jimi fo me record no se wo di scan o de uni mutia ye kwa agreement se scan no bi beto so abontin nyina pavement na abontin ka ho so me ye ni nyina nti abontin pavement kwa 120,000 iska ketwa na ajo me bisa o Sister Ajo me bisa o edman no ye bida ana sa na unye bida kra na ne hye won sa nye bida o saving me o de oni me papa madre kacha o o de oni muntia oh wow me no french me nye bida o na wana church o sa na otumi yesa no Akomea no waji media akomo ba kumasi a omo hotel bills ni bibia anti no sika akom wati ase okay nti na wo sanka me wi adwuma no okay na omo tia ye ka because sika akomemu ntuma me to cheye Steven yes sika ketwa wo aha nti no sebe mpredi asa uhuri besi mu so obetumi adwuma no me jama a otumi ye antimi anye adwuma no na anwene ne senda kumase no adeko no say Sister Barbara na because of 15 ni mo 17 na ka fifa Sister Barbara den ka me mbakasa na nko onyi 15 na nka o de on trust o de nya hwe na esi nyina no onyi 15 mo 15 baka ho na so obafa ni nua ba ko bi aka ho a ka mo start because yes na me kan ye because unim lawyer STC lawyer no so nura me no bonko mo fine omo lawyer no e madam for power say kura no prices kosoro uti miti nti senka ye timi aye adwuma no a senka sika na etu anke say ye beji 6 because ya toto mi omem what you say aha here senka ya fa lawyer na natural letter say adwuma no sensem ba ho na say baby adu ni atoto ni omem ti no omu variety sika na maye what you say media opo ma ni nua no nkoye on kan ho na nka mo nye adwuma no onye 50 because 50 no ni sika 50 you be ko opposition Fifi no this problem nyina aba 50 no this problem na honestly say Sister Barbara when who say problem no Fifi no on this problem na ba na obi a save me ho kira na kiri mi nyina ne sika da am account 10 months say sika na me fa nyane kwa bro kiri say sika na sata na nketimi de me kwa America ho okay ba me ka kire me ho say girl no e me bu akọ because saving me sister me ho kire me say
the here some my audio. Say nemenim kola na ye need be di obon se kwa na ye machine. Onya audio ni sineska obon se wonya message kunkurun. Ebia 2 million, 3 million. Ah, just obetimi dey give a day or two. If any party or ebia ma mistake. Despite BBS bia me se men kasa no girl no wa ebi. Nipa dey me se me. But the imagine bia me money din boni because sabiu Barbara na ma me share. Abroche brazier ne abroche pant ne abroche spray me mfa nsuma gise o sheda adwa makohu mpaboa we yo nto bi mre o me se no fasika na bra bi chese me check mpaboa na bo na yes na wasre o se wo de o mpa de fa me se o nyame na me mpa de fa na me share time 6 kana o de to sa de wi na yes o de bre mi di aye yes because me fan ni aprekupe me fan me how on to so David tiatire I dey na man kan say me my 5 na am say madam na no de me ya kan ni ba ade na was am be kan me problem na akere wo ko fa be ma kura Steve Wontumi nka wo ha wo na nche o mu o tuma say aha na so fi say wo kan ni na so chene bi obadwin say eh na obi am no be yedwuma na o ma 5 videos and there asam no obedim sika so na say that no me hu Asante regional women organizer no na na mampoma e wa kra na osi o de Barbara yem bia me nyan fanche na ogidi se me na metimi aye bia ma Barbara na de wa yem bia na mka che woman so me dwene ho ona de ba obi wo meti na msi o me de me dwene ho na da fi o de mani Stephanie so frem se de wa yem bia me njai na nka dwuma ne yenye na nka yenwie ne njiska no because adwuma ne yenwie adwuma na sika na ne nsanka ho ebi mpo mfa ni nyina ma nisa ba kan be adwuma no mfa ni nyina mpo man da bi asam no opposition no so de ye ko akapo so me nan opposition de roko me ya we so unim so me MPP ni pa me MPP ni pa me ntuma ba ma Bawumia da me mpemu me edma me yesi se kasho kasho edma 4 months ne yakoto abana mapa kasho edma mama kasho work masa de me Mr. Barbara kan sa me ne je say chance ba na me ko kuma se me ko hweye ho nyina edma no saka kakra bi nke denti na omondo wo so ho fu denti omondo edma bia denti omondo ho o say so ho nyina fu denti omondo hello omo so ho nyina fu denti omondo ho so po bi no kodo na ha enkodo o fifi company ya ye ti ye nyina ye kwa registration once to be kura wan pe bi ama o ba pe bia ade ye agrega na for 50 Barbara $1,000 na o na ko mu do so say bi o me ka kire me ho say me peda kiama me ma what ma pe entinye edidi preko na ye na moye adwuma no fifi anka asebia nkire o secret so ebia yenye di ana yenye di wonu wendu komo secret bia wo hwe na say yenye den mpete se moye adwuma fifi anfa adwu bia ma se moye se ana moye se da what the start na fino what the start bebre me ni ntokwa no e free baby o yeah na am catch yourself up on it can't be or to me breme yes Barbara de bia o dream yes you waiting for when a reporter a year abeto yepno so because so when you subscribe to channel area bomodi say obe subscribe na fe so or like video don't give us a thumbs up na fe share ma ofofro so na when you be here na wo hu ensem ekoso ewo Ghana memwanam so betimi achere wadwen afa ye ensem we nyina ho ewo comment box mu mobeti minkabium in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.